wa ha o dia kwaso nyina ya de bremo e wo Julie Juu Tv sama ka sama ho dia kwaso me se na mpaya e beja Ghana party in the park 2023 yeah oh hey 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 for yedaswa e wo Ghana party in the park aya na ye pese muhu se Ghana party in the park se o free ufie ba na wen didi krampa ye wo aduane e wo Ghana aduane e wo ase a e kom de wa wo ba wo benya bi edie wo hwe ye chi ha se ya ye wo wache joint ai wache joint a se e kom de wa obetimi akwakoto wache ni bi edie aduane bia ewo Ghana party in the park yase eneno Julie Juu Tv yede ni nyina ebebrɛ ama wanya bi ahwɛ na wohu se impo ofifie eba na se wen di a wo ba Ghana party in the park na wo benya aduane ato edi ye wo anuane bebre eni kebab ne ade yede mo bekɔ ni nyina ba na me pese yede we se achoma hu se ye wo wache jointa ye ton Ghana duane Ghana wache papa bi e wo ha asa wo pese odi wache a wo de opa next time no edidi ofie bra Ghana party in the park aduane papa bia obenya bi edi wo ha sei koso ahwe Julie Juu Tv dia ekoso bia ye de bebrɛw ama wanya bi ahwe ye pese afi 2024 won't nefie ubebo modian aba Ghana party in the park na waba behwe eniema hodo a ekoso Ghana for yenso ye celebration a afi bia ema ye nigye ene Ghana party in the park uye adwuma de bia utimi nkwa adwuma de bia sa UK ha aya ye bre ubekwa adwuma kwa enti edu edakasie bi se ya menu na wo se wo babie na obe release stress na hu adofo obi wo krampa hu na che obeba be hia no e wo ha sei adofo bebre aba e wo ha program the way esia ya fe kra me nwanwa because senior ma yellow sign yellow warning last time na yentumi anya program no na eye amanfo se enempo enipa ma enso wo hwa enkrofo aba papa ama program no aye kama akwa aba UK for yedamose monko so a na monfa program we embre ya afeni afibia because mama ye nije mama yensu ye hu se Ghana for ye wo krom me say uba Ghana party in the park many di uba aduane bia ope bia ubenya bi mebo modern ahwehwe ba bia ye di fufuo ye kan fufuo e de ye nkan ye de wo mapa ni waduro e wo fufuo mebo modern akwa wo mo na me di wo mo nso abremo live koso ahwe Julie Juu Tv Ghana party in the park asene ye wo no de ekoso bia ye de bebremo Ghana party in the park. Me say na boya beja wa ha o. De ekoso nyina ya de bremo. E wo Julie Juu Tv. Sama ho de ekoso. Me say na boya e beja. Ghana party in the park 2023. Yeah. Ene. Oh, hey. 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 Adia efe ye kasa bibi efa efe Ghana party in the park Julie Juu Tv ye wase ye kosubia ye de bremo sama kasa mo hu me say aha say wa mebia wa ya ho wa modia 2024 what's left your over Ghana party in the park no be any akoso
TV dia o dia na o dia sef ye kwasu bia ene ampaya ebeja wa ha se pa wa wo sho mo fade akura no kura ne kumi no eye fa ankasa eye fa pa me sa me so wo ma no me nyansan ye UK, Ebomo at the Brian, our approach, United Kingdom has said, and now grow. But Modia, say, I fear your best 2024. One so Baba no Baba Juani, our Ghana party in the back. F. Now, I was Obi Nebeka said. Africa ya wadio yana obi na bekasa Ghana ya obibia efa na Ghana bibia ya obia efe wo sha ya quarter efe ankasa efe ba Ghana party in the park no asia na e wo no me say bibia duane bia ye di bia e wo ha se bia no eno nso ye de bebremo ye di country mo wache say yaba ha say aye snacks ohu omoton ye kan snacks bread ne pie ne cake ne whatever ne drinks nyina eno nso ha say ya ne wo ukọ ho a eno nso obenya bibisa wo pe bia edi smart ase bibia ekoso eye aduane ye pese de bremu bia no yes oba opa menidi ofifie se oba Ghana party in the park oba no menidi eniama papa e wo ha sei ye de brewo ta mini kuchu ye free ho ye kwa ha sei aha nso enuane ahodo e wo ha challenge ize enuane ahodo aha sei bayira yache ene akoko nam ene teki ni nyina wo ba ha se ya eno nso wo benya bi me say oba fire from Ghana party in the park wo benya aduane ade ensure kire bibia wo peduane bia wo pedi bia wo benya bi adi e wo ha sei aha sei enya grow Ghana party in the park ye ji ye ni ankasa me say abroche ha ye adwuma efie adwuma enti se wonya de kubi na wo de baba ji wani say ya me mfa anya akwadworo usu pie bi na baba ji wani na nipa yo me enipa so de ai Julie Juu Tv de ekoso bia de bebremo wo ba ha say nso a o hwe enuane ahodo aha so jollof rice. Osha has jollof rice, papa bi. Aye, and also jollof rice. Any plain rice, spicy hot, eniema. So inti oba we ni dia na nka ye dey. Da go pe obedidi wa bontina. Na ye dey. Obi fin say. So obi o oba onim say obedu ha say ya. Onya bibia ni. Obenya bibia di. Ghana party in the park. Obenya bibia di. Me say aha bosso say wa mebia wa your hu chale nyankopon ya doma 2024 shefie pie na wontimi nkoye warehouse wontimi nkoye care living now their own pie wo hu de ekoso e wo se wo nso pie na hu ne ekoso na wo jiwani if it's a life is short aha so Mosha, ono so jollof ya. Any kokwa yache, and red. Any nkro ne ba, any plain rice. Any ahodo wa ha. Mosha ha. Eno so anya agro. Aduane a wo pese wo dibia. Wenu so. Omodi ehu. Adi ehu. Ebisa papa because aduane ahodo
She obi so opedi ehu. Me hwehwe ma hwehwe de ehu ama. Joint no makodi su sa linya bi. Line one do. E so mu biem. Oh. Say biem na say ye boy na na engineer ko. Say come de mi twetwe sisi a de na me ma. Makasa wi. Me de we come de mi am nkasa be. Hey, come the one kasa bebe. I had there's a line nwa obenya biadi. Line nwa. Anya hwe ebeduru so. Ebeduru so sima ho. Me say ene aha enika enije chale wa magana party in the park bia wa ya wo ho bomodia na unso be chile bi na wonso so wo ye person koso a na hwe Julie Juu TV me say ko YouTube ko subscribe to Julie Juu TV follow yan e wo Facebook Instagram Julie Juu TV and na TikTok so Julie Juu TV bomodia kosoa na hweye na nadia e kosoa ha se bia ye de ni nyina e bebrem ade a e fe de na e fe ade a e fe na e fe wa hwe se de enkwala yi esigi omani ai wo hwa e fe pa ye enti bomodia se afia ye besimo no ai wo so de oba e bepie ama kwala ne nso abaji nani fe se ya wa wo hwa efe efe so wo do ba e ba ba bi say e ma ne baba gi nani a menyi ni sa kwala ni ro be fi da o because ye the whole year afi mu ni nyina ai akwala ne de be fleze na obeka wanum sa se mommy baby a na daddy baby a o de ye koye no bomodin afa ye ko na eho anika nti bomodin a se nyame ya adoma fia ye besimo no wontena fie aha anika pa ye na wonso bra na be gi wani bi na nipa ye den nipa ye ome life is short je wo se o gi wani menua bomodin a na gi wani Julie Juu TV na oguso a hwe no koso a na hwe Julie Juu TV